Impact Health Link ta ay Momoka Salam na mayam butaram na okchari ngasi Health Link ta khana jagadoriba topic asi chahi khudingi October gi anirak shuba sagon sen asibo malem gi oina World Sight Day haina palan taunari masiga mari lainana ngasi ekhoina pujarakliba topic asi Vision Fast hairiba hiramasigi matangdani hiramasi matangda akupa warol khara thambinaba ekhogi studio da lengsinduna leibiriba expert asina Dr.Noornika Khuraijam consultant ophthalmologist Shija Eye Care Foundation ni Dr. Bohan makta da taram nokshari Dr. Ahan bata khangjani yuse ekhogi chahi khudingi oina kainogi October thagi anirak shuba sagon sense World Sight Day na palan tawre ado handak chahi gi oina handak laiba tang 10 sida ti tare sigi अखोइना असिगी वर्ल्ड साइट डे पालन तौरिबसे सिसिगी कानाबसिना करिनो अदु करि मरमगी दमकता अखोइना वर्ल्ड साइट डे से पांगथोकलिबनो अदुदो खंगजाहोगे डॉक्टर असेंगबदी पृथ्वीदा लैरिबा मी मयाम से मोर देन 7 बिलियन ने सी मयाम से मरकता 36 मिलियन से नॉट जस्ट इंडिया अफ्रीका अते यूरोपियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज अते लोइनमक पुलगा 36 मिलियन से हुजिक ब्लाइंड ओय अदुगी मथक्ता अराउंड 200 मिलियन से ना मॉडरेट टू सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है हाइबदी खरदी उजरसु उबगी चाक याम वाटपदो अदुगा उरक्तबदी मिट उरक्तबा हाइबसे मियोइबा मगिदी इंपैक्ट लागतोइसे मंगोंदा मागी मोबिलिटी चथोक चसिंगा मारोय सोशल कंट्रीब्यूशन थोदो वाथोक यावबा ngamaroy अदुगा डिप्रेशन तौरानी अदुना सी मयाम सिना लोइना सोशो इकोनॉमिक पैसा तान बसो ngamo ओइदोइने सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट लै मीगी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट तवे अदुगा सिदा ख्वाइदगी अखोइना पुथोकनिंगबा वासिना ब्लाइंड ओरिबा मी मयाम सेगी मनुंगदा मोर देन 75% से ओइद्रसु सुया याबदे नीडलेस ब्लाइंड हायबा अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस नेबा इदा क्योर तौबा याबा नत्रगा ब्लाइंड कितंग टेक्सनलंबदा मिटतो अदुम उहलंबा याबा नेबा अदुना अवेयरनेस वाट पदगी नेबा होजे मिट उनारक्ट्रिसे सिगी अवेयरनेस से संदो अदी मयामदा यौहल्लदी सिगी यौरइबा चांगसे यौदना बाइना खोगी WHO amadi IPV International Agency for the Prevention of Blindness haina organization am lai moi ani sina pullaga changsilak pane World Sight Day na adu Dr. Khangjani se World Sight Day se karamba chahi degi torokpa horakhibeno adu duga handak chahi gi oina haibedi 2019 gi oina World Sight Day gi theme sina karino aduga theme sigi nunggi oiba wakhalon sina karino adu su khangja hoge Badana karam kanda aham bahugi beno habise World Sight Day gi aseng ba credit people Lions International dane Lions Club International do moi gi program me leye sight first na aduna moina mami tangba mi mem help tawning bagi damakta moina awareness oina ba numit ama lawtho ase na moina October thagi second Thursday se da ihan hana 1999 da hogi bane ba digi moi gi concept to phazam mandana it got adopted by the WHO and by the IAPB and was a International Agency for Prevention of Blindness. So, moi anina adopt orga 2000 degi official oigre. Sise. Aduga every year theme amamam piraga mimiam da mamit udaba mi se karam haina help tawaya akhoi gi rom degi as an individual, as an organization, as a corporate kari maung da khoina contribute tawraga help tawaya ena tawbagi ne. Ado chahi khudingi theme se dum change tawe handaki theme sidi #Vision First हाइबने hashtag ऐना कोई social media दा हापना बे hashtag तो अदो hashtag से हापिसिना असेंग बदी कोई awareness अमा पिनिंगदी मैं हम खंगनिंगदी we know social media is a very powerful tool Facebook खंगदे काचिन अमदे लेबा मी अमना कइनोम इबदा another corner of the world दा यौबंगा मीनिंग हाकता दा Facebook, Twitter, Instagram, social media get through that. मैं आपको ना contribute तो रगा awareness कितंग spread तो भी हुए ना हंडक से कितंग emphasize भी है तो ना हंडक की theme से #Vision First है। अगर डॉक्टर मखाता ना खंजनी से कोई कि mid उदबा है बजे blindness लाख बगे main causes से common causes है तारे जिसे ना करी दगी वो हेलक पर या बगे है बतो तो सु खंजा होगी। Blindness है total blindness है बस इका moderate to severe visual impairment hai basic ani thokna hai do animak punna yenga padadi khwai digi common oiba cause ti refractive error di mid sok pase anok darka leraga mid sok pase mid so aga anok upaga uba yai haina hai base khangdaba adumaina tawdana unaware oidana mamit sokna adum udana leiba mi yamna leiba aduga another one is cataract ngogdong ahan oira aga khoigi aging change na hai tare cataract se disease makti natte it is an aging change akhoi gi
ꯄꯣꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯁꯝ ꯉꯧꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯃꯤꯠ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯇꯣ ꯉꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯣꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯨꯔꯛꯇꯕ ꯃꯤꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯔꯛꯇꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖꯤꯡ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯔꯦꯇꯤꯅꯣꯄꯦꯊꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ 400 million diabetic lay all over the world. By 2050, 600 million oirani hai. Aduga 2/3 of all people who have diabetes will have diabetic retinopathy. Si se phazana thizellaba data ne. Mi ahum diabetes lay basi manungda ani amadi diabetic retinopathy na mid manungda diabetes no sohalani ba. Aduga ahum si manungda amadi diabetic retinopathy dugi maram oiduna mamitanga kani ba. Si su yam important cause oi. Atai di glaucoma haibalaina se su mit ki manung gi pressure wangakpa glaucoma haibalaina se oi adigi macular degeneration ena mit ki macula da sokchelaktana ahan oirakpagi khangde atopa maram gi khangde si mayam se ne se khoi common oi base adu doctor makata khangjani na koi mit tang base haibedi pura oina mit che tang gi bedagi akoina kanba ya base karmaina toraga kanba ya bage haibedu su khangjoi karmaina kalhauga dagi haibedu I know hujik haizagi dune 75% more than 75% hujik mitang yo mi singsa avoidable blindness ngatane aduda cataracts na major cause ore cataract se chat laga ying thu adi cataract hujik laiye khang na operation ama tawraga ubo ya bane habese khang na mina tawdrise factors khara layeba factor first na kiba operation ni mit ko tho ani aduga tawrani adu loiraga amu uraktradi permanent oni kitang uzarji mangan kitang phawri se sum udradi na ki bagi fear factor malai second na paisa leita dana tawzadaba si ani se yamna main oiba adigi inaccessible oiba habedi yam lapna lemangi no hospital yoba ngamdarna adu mitang ga leiba su leiba aduga cataracts ina hiding idi yamna laina hujik technological advance yam leirabani na doctor sing su magi expertise lakbagi matung ina yam laina 10-15 minutes ta irai laina operation tawraga uhan ba yaba yamna complication so yam da surgery ne ba sigi damakta kaisu natabada mayamna kiraga leibado adugi fear duma lautho adi phagani aduga second sina cost factor se ado cataract surgery hujikti India government is mateng yam pange National Program for Control of Blindness and NPCB lay NPCB ki makhada cataract surgery tawbase absolutely free of cost ne akoi hojik Shija ke foundation da phaniam tawre camp organize tawraga cataract surgery aduda moigi surgery ki cost natana operation loira aga hapa hidak chagada be hidak for free da pise aduga anok su pi free da adu oiraga aduda natana khoidi moigi camp chatlaga moigi mafam du degi bus na lawri ni operation loiraga patients amuk thelamine ana thangat handa chatpagi inconvenience so adu su ya hundre ne aduna patient ta karim ta wadana cataract surgery se ma tawba yai haiba se ma khanganinge atai di matam chana mit yeng tho adi refractive error khangde diabetes leiba mi khangde matam chana mit yeng tho adi moina uraktriba retinopathy tawriba refractive error tawriba mayam se loinamak pahan ba loinamak handokpa yaba pot ne na haijane aduga doctor makatang khanina vision 2020 the right to sight hai se cc ki matang se su doctor khatang haibira vision 2020 the right to sight hai se WHO World Health Organization amadi the International Agency for Prevention of Blindness moi anina khutsam naraga hudokhibane si se 1999 adwai da hogibane aduda adui matam duda prithibida leriba blind oiba mi myam se needlessly blind oi avoidable blindness ngatani na khangaga si myam se loina mak eliminate tawrasi loktho asi 21st century the book kanana irai laina phangba technology sida kari ki mamit uhandana lai handoi noina moina tawraga chathagi bane ada moigi aims na by the year 2020 blindness eliminate tawrasi na haigiba maneba ado vision 2020 the right to sight sida India government asu participate tawre aduga as a private organization private have the NGO among oina khoi Shija IK foundation so enroll tawraga vision 2020 gi as a member oina lai hojik atugi makhada khoi phaniam chathadana there are different agendas and different ways akhoina blindness tackle tawgi mo myam tawzari hojik aduga doctor hojik fawbada hojiki vision 2020 sigi makhada Manipur ki oina kayamna kai taw pi khrage atu su khangjaw vision 2020 ki makha oina ihan hanane India mainland India seddi
healthcare facility se adum leirabasu India government notice tawrakpada not just India government all over the world international organizations singa yengapada notice India se kitang chathok chasen wa bigi magi terrain wa bigi accessibility wa bigi kitang neglect tawre habase khangakpadigi notice India da changsen ninge na moina ahamba hogi bedo adudagi the Lion Irvin International Community of Ophthalmology LICO na malayaba akhoi Madurai da Irvin Eye Care Hospital ma lay rido adu moi gi mi team ma la aga akhoi da approach taweba adu that we want to community of ophthalmology da noi phasana changsen na vision 2020 gi makha da noi se akhoi na patron oraga guide tawraga tawge na adu digi akhoi moi ga mentorship lauraga partnership hai tare ko khud samnaraga jathare adui matung da Orbis International America dagi team ma masula amaga akhoi da guidance manpower technology mayam help tawbagi agreement ama tawgre aduga handakta mission for vision ena amalay organization international organization aduna laga funding tawraga imphal manung da budi akhoi adum mit yenge mit tange haise imphal manung leba mi di rai laina laksaba ngam jaidana the periphery leba mi na ngam da bani na periphery da leba mi se kamaina khoina reach tawsigena moina tawbada moina fund tawraga vision center ani hangdo eba amana Churachandpur district ta adige amana Senapati district ta adu ani do huzik functioning oire adu da akhoi gi adum on site optometrist eye checkup tawna be expert leire aduga any problem leibado som the main hospital refer tawre adu da diagnose tawba cataract sing su cataract operation da ka labor madi by free absolutely without any cost cataract surgery tawba si adum chathaba haurabane aduga in the near future vision center mari rom amasu hangdokpagi plan leire akhoi ge Manipur manungda Ukhrul rom Tamelong plan leisari in the near future aduna Dr. Makhatan khamjai ningi se akhoi ge hojige global blindness scenario gi oina habdi malem gi oina mit tang bai chang se si di kyam yam leiri bage adu su khangja hoge 36 million midi mit tang abane aduga around 200 na moderate to severe visual impairment oirabane adui manung da na haijagi dune refractive error se yam yame refractive error si the khwaidagi heli se myopia haibadune myopia haisina khoina sina medical term ne minus number da ka leraga arapa udabado anapadi uraga arapa udabado angang da yam kana afflict taweba se se aduga si gi chang se 1990 da akhoi gi study group ama leyaba VLEG na vision loss expert group na adu se international organization ne moina all over the world chalaga statistics data collect tawraga analyze tawraga moini yeng bada 1990 da 23% prithvi gi mi ma'am se minus number da kale anu upada kale blind oeba because of this refractive error aduga 2000 dana chi 23% se 28% oigreba 2010 dana 23 digi 28% oirambadu digi 33% oigreba adu hujik 33% digi mathakta layeba aduga moina project into the future tawba matamda by 2050 50% of the world layeba mi mayam sigi pura tangkhai se anu upa aniba sigi maram sisu hojik akhoi gi gadgets yam sejenarakpa mobile phone sejenarakpa near vision yam tawpa na mid strain tawrakpa computer vision syndrome lakpa arapagi kaino akhoi na mapan thoga urbanization yam lakpagi building gumma kaino mapan thokpa se kara tawdraga indoor se leiba henjelakpasina minus number sam hele Doctor no hojik mamang thai bi hiba diabetes ke diabetic retinopathy leiba matam se si matam sida de mit se gi operation tawba ta de si di kamain tawga ta ge adu su khangja ho diabetic retinopathy se diabetes above 40 years already diabetes leiba later brise mi khudinga check up tawba honai kai gino bu diabetic retinopathy se diabetes kuina laira kan retinopathy se develop tawra ka doine ba adu su diabetes lai se sung khang dana adum leiram badigi retinopathy direct develop tawraga thengna ba mi sem phanyam yaure ba to mi khuding na chatlaga diabetes na bra haiba se above 40 check tawbiyo jahi khuding annual check up oina aduga diabetes amuk diagnose tawgradi yearly eye examination ama tawba se yam kanai ba retinopathy hogre ha de khoi check badum yare blood sugar control tawdi retinopathy to delay tawba yai do once retinopathy horaga magi level ama lay adudadi laser kapaga it's non invasive procedure ne operation tawgadau nate laser kapaga magi sokchel hagadaba changdo khoina kham hoba yai ba aduna ne avoidable blindness ne haido aduga doctor hojik mamang da doctor na haibi kre mit chokpa gi chang ji sum
हाइबदी वर्ल्ड की ओइना सु हेनगले हाय इंडिया सु याम हेनगले हाय दो मणिपुर की ओइना दी कया मु यामना लेरी हाइबदी मणिपुर की ओइना मयाम गा येंगनाबदा अदुसु खंगजाओगे मणिपुर की पॉपुलेशन से 3 मिलियन ओरंगनी हजे अदो 30 lakhs नत्रा 3 मिलियन पॉपुलेशन से दा मी अराउंड 90,000 से दी मॉडरेट टू सिवियर visual impairment amadi blind ore to si mayam se manung da 30,000 cataract na lai re se hoje 30,000 cataract se chahi khuding gi sum henjela ka doine because akhoi ahan oriba mi di masing sum hengala ibani na because life prolong tawre technology pharak bage aduna akhoi na dakar lariba 30,000 cataract sari chahi khuding tawgada base hujik akhoi NPCB Manipur gi SPO in state program officer na yengsindana tawba matam se da 4 to 5,000 cataract surgery khatang tawba ngammieba sige maram sina awareness laitaba ina haigebe do lapna leidana moi laktaba kibagi laktaba akoina changseluba ngamdaba moina lakpa ngamdaba si mayam se factor mayam sina pullaga cataract surgery se sum pile up tawre eba jai khujingi 30,000 tawgadabane haibana lising mari manga tang tawra leiradi jai khujingi magi backlog su sum henzela ine ana cataract surgery se yam kanna it is a very serious issue right now cataract like have base operation tawba da ka leraga tawda base cataract naraga blindness lei base hojik Manipur da amadi refractive error aina hojik high rate dane prithvi da punma hengalakpa akoina sudum notice tawe OPD da phamba da ma koi eye examine tawba da angang hojikan gi angang la aga refractive error lerami se minus ke number lerami se plus number so minus number so lerami se chang yam hengala eba adagi dry eye di upun yamna thokpa sorok semba khotpagi allergy simyam se so adum lei the Manipur so diabetic population yam bani na diabetic retinopathy so dum basana lei ado doctor haibadi mit nungai tabagi chang se haibadi chahi matang se sidadi karam ba chahi matang se dana hena thengna bi bage adu su khangja primary school children dana refractive error se yam mani school going age group hai tare not just primary aduga chahi hengat khraga senile age group above 60 years oida adi cataract ki amadi glaucoma nabagi chance sum hengala ani moigi data lokthokpai matung ina di 60 years ke mathakta mi mapan manungda mi ama se cataract adum narabane ba aduga above 80 dadi mi ahum ge manungda mi ama se 1/3 ko above 80 dadi adum narabane ba cataract se aduga chahi yami khai gi se above 90 dadi half orak toine 100% orak toine khare helagana adumaina dum tawe ado Manipur dus dum andum lairene adu khoi gi mem na su hana mamang thai bi kre mit chi na akhoi gi mioi ba gi di yam na maru ba organ ma su oine ado mit chi akhoi na phajana leina na ba di akhoi na kai kai tawba ya ba ge adu su khangjaw aina haining badi moi studies khara tawe ba ngasai hai gi ba refractive error myopia minus number daka leidana mit udabado adugi studies tawbse adu da akhoi gi eastern asian countries se China Taiwan Vietnam Korea somdana minus number hen base yam heleba maybe they use more gadgets I'm not sure the exact reason but moina yam hele adu in fact in Korea I just read about it yesterday that moigi army gi recruit lakpadana 90% se minus number lera mi tara lakpada mi mapan se mamit dum so ama ba ama khatang so amda ba ado aduna China na yam kanna si se kamaina control tawjage na moi research am thadaraga yam kanna yeng bada clear cut proof ama thore eba that angang at the primary school level 40 to 80 minutes mapanda sana haladi the chances of mamit sokase 23% to 50% of handare eba mamit sokcharam gada angang do mapanda leita bagine mioi bagi mit se line sarak padadi arapa uoine sarak pane ba evolution da ko kaigino khodi sa ta laga arapa yeng bada hoina mit se thauraga leiba anak pa yeng basi yam kanna necessity oide ba adu mit aduna mit ke relaxed position se arapa yeng basi ne ba anak pa yeng ba matam de khoi mit strain tawri ne ba focus tawraga yeng ne ba aduna focus tawraga yeng basi mit strain lak basi mit ke growth som hengal ka minus number se hengal pa ne ba ana mapanda leiradi mit to relax tawre ana mit ki lakadaba strain do yam hande aduna mit sokadaba chance hande adu si se aina mayam da prasa mayam da amtang di khanganinge ujikan gi angang la imung da akhudi school chatle hale tuition tawre tuition tawba loraga TV yenge phone yenge si khatani mapan akhoi angang ngai mapan thoga sumang da sanaram bado ujikdi u gidre ba ado mapan thoga sana ba se minimum 40 minutes every day tawhan biyo
सी याम कानब पोटने से खंगनिंगे ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯖꯈꯤꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛꯇ ꯈꯟꯅꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯅ ꯃꯥꯏꯅꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ 40 ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯅ ꯄ꯭ꯂꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯖꯧꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ क्या चुम्ब वाफमने तुम नारिदो अब 40 सुरप मतमदा अखोइगी फोकस तौबगी पावर से मिट से अइना हाइजगी दुने स्ट्रेन तौरगा फोकस तौरगा नेबा अनप उदोइसे अदो चही निफु हेला अदि फोकस तौबगी कैपेसिटी से हंदर एबा सिगे मरम सिदि अखोइ लेंस से मोबिलिटी elasticity मैम लेरंबदो स्टिफ ओरपा अहुन ओरपना अदुना फोकसिंग पावर वालक्तना चही निफु हेंगत खरदि मीसे अनपसे उब याम वाले अदुनने अखोइना अहनसिंग येंगबदा मोबाइल खंदे कैनोम खंदे येंगबदा अनप उ खंदना लापथो येंगबदो खितंग लापिगगी मोइना सेंगबे हेलेबा अदुगा सिगी पावर से चही खुदिंगी दुम हेंगलकदोइने एवरी डिकेड 40 दा हेंगबदुदि 50 दा मु हेंगलकदोइने पावर से अदु सिगी लाइना से अखोइ मेडिकल टर्म से प्रेस बायोपिया कौजेबा प्रेस बायोपिया से हुजे everybody in the world above 40 da narine everybody without fail it doesn't spare anybody because sisu laina magnate aging change ne process amani na aduga sigi mi nariba mayam sigi tangkhai ma 50% are not wearing glasses are adum anak pase udana adum leire sigi maram su mayam lei African countries da European countries da Asian countries da one lack of awareness sigi pot se irai laina anu amo uppaga uba yai habado khangzadabagi moigi awareness laitabagi adum udana sak saba khangde moi udana adum tawriune second paisa laitarana anok leiba ngamdaba third isolation oidana moi leiba ngamdaba aduna VLEG na inga sa haigeba group to vision loss expert group oina study tawbada 1.3 billion people in the world are blind at near vision just because of this unawareness poverty unavailability si oidana doctor no huje mamang gi da ma haibe ga haibe te angang chahi nauriba ki singi se minus ki problem se am lak matam da moi gi care loba se haibe di mapan thokna haibe physically sanata de moi gi mit chokpa gi chang se handaba ngam ni na haibi kre study ni China da tawgi ba study ni adu du doctor haibe di huje technology su chakholak pe matung ina ma'am sizina ba se haibe di system sizina ba kholak pa se helak panina haibe di office ta tawnari ma'am se huje ti computer da loi thabak se sunara amina queen sunarak panina mit se adu du na hena sokpa ya ba chances se lae ba sida di kari care lo han ni adu su khangjaw first of all akhoi ki mid growth la is growing age group taneba anna angang primary school ki tamiba level se si matam sida neba moi outdoor activity am kana daka le rise above 18 oi gradi moi gi mid ki growth le pe minus number do induce to bodo kitang handa gani ba na si gi matam sida yamna 1 hour of gadget time pi ba yai television yengera phone yengera ipad yengera pung ama yengo because larik su tawrine school chatle larik pa bai su near work ni yum hala e homework tabu tuition tabu bai su near work ni near work ngakte moina ngakang relax tabu the gadget season ning bado one hour de hena season haloi da bani angang sing sai gi mot ma panda sana basne hena phai moi gi hakchang do health wise su phaba hen doini aduga chahi se adum khara above 20 gi matha kumba habi 30 maya kumba 40 gi de dum khara di makha ba sisu adum system gum se am sizina bagi leidana sidadi kari care lohanninge sidana moi gi age groups na refractive error mak induce tawdrasu computer vision syndrome na hujik yam kana incidence wang khala e computer vision syndrome se si ga dry eye si ani se eye fatigue tawba mid warak ba mid kangba kaigino bo khoina kaino system gum yeng ba blink tawba se mid khappa gi rate se si handarak panina akhoi gi thore ibe pi duna spread tawraga mid to lubricate tawra tham daw do adui chang do se am handarak ba adui maram moidana mid se dry ore computer vision syndrome da khoina patient da dum advice tawe 20 20 20 rule haina 20 20 20 rule se every 20 minutes take a break for 20 seconds and look at something 20 feet away
20 feet habasidi around 6 meters oidoineba. That is like infinity. Quite arapa mapam pot amada chingya tiny halamana chingya tamya yengo mit nungai na baina haibado. Maramama lejane asangaman yengo haise. Maramama lejane asangaman is labna leibanina. Adu yeng na honda da khoi mitse completely relaxed aweba. Akoi gym sana ba khangde exercise to bune khangde continuously weight to thang le di muscle do fatigue la idana. Nga potha halaga muk taw idana. That same rule. Every 20 minutes say break lobi you for 20 seconds and to look at something 20 feet away. Mit to relax taw na ba. Si taw pasima follow taw biya. Mit se yam nungai tradi I ki expert ama tana biraga lubricant eye drop ina lay adu season na baya lubricant eye drop so magi mawong lay severity of dry eye do matung ina adu di mit to phasana yengaga study tawraga prescribe tawraga tawba potne. Adugo doctor akhoi hojiki World Sight Day siga mari lainana awareness pina bagi demakta di Manipur ki oina haibadi khara manung hanjinba mafam daga chatlaga awareness piba gumbadi laikhraba adudi kamai tawri simasu khangja hogi. Si World Sight Day se adom na hari duni ayambana awareness spinning bane aduga akhoi gi swai urbanized oriba township laiba mafam se di mayam se adum khangi ne wat libadi periphery dani adna akhoi awareness spinning ibase level ani dani two-way street na hai tare ko level amana individual level akhoi isa sina khangba ta bane that mit se sokchila adi diabetes na adi checkup chatsi natraga refractive error tawdana ba ngang da kari rejection ba yai natraga chahi si ki chang se henjela adi cataract habelaina do tawbani na checkup tawtho aga operation tawtho uhan ba yai se individual level degi khangba ma suda ka lei plus akhoi ki organization level degi su changzen ba ma da ka le ba reach out and reach in anima aduna have the corporates khangde government khangde institutes khangde moina su changzil laga mayam da wa se sandok piba amadi akoina vision center hangdo iduni atumaina la iba far flung periphery rom se terrain su khara wa banina som da chatlaga moigi yengbina ba moigi eye checkup tawna ba eye cam ko basen ba handakta under the ages of World Sight Day ama su taw gibane akoigi Shija ke foundation na Churchanpur da angang koi optometrist amadi ophthalmic assistant moi ahum mari chatlaga Churchanpur da lay and they stayed there on site atuda village da lay aga for 3 days aduga 25 village cover tawe ba moina mi khuding gi pazana moi lakpa ngam da bagi aduda on site lairaga moi thak chaba aduda irujabal oin tawraga 25 villages cover taraga mi myam yengaga handak la eba adumaina akhoina su reach out tawraga ngamjarati khara hotnaba machangi aduga individual level dagi sumi khuding makna aware oirabadi ko mesana laga eye checkup tawba handakti moi hai IPB ki website ta pledge for this World Sight Day pledge to get an eye checkup wasa oba eye checkup masoin tawni and get your near and dear ones adomna nungsijiba idhau khangde grandfather grandmother ima ipa loinamak su pubiro eye checkup madi mi loin tawsa eye checkup tawradi laina do hidden oiba laina glaucoma gumba laiba thief of sight pawrine glaucoma se so khangda to minna hekta changsilaga mitu udrakanda dang gyan tara pa glaucoma lai ase symptomatic oidaba laina neba adugumba laina lairam ta di lo laga mi khuting na eye checkup la aba mi khuting na magi near and there wants to por adi lo liba laina sing thora ani dana ado siu tawba yai na haijaning haibadi med ki sigi eye blindness leibase akhoi sai urban ma habadi sai da leiba mayam se Imphal area da ge leiba se khanga su manung hanjana leiba se habadi mit ki moi ki care low tabado habadi kai haini moina khangja dabdo aduduna moida hena sokpa khotpa se si se laeba aduduna moida hena awareness se piba se darkar oi habi bane mem habi yam nungai jai doctor matam sulusi lere handak lakliba October 10 ko October 10 da akhoi ki World Sight Day sisu laibanina sigi mari lainana miyamda message kari pibininge kai haibininge to haibiru aina hainingba message ti huzik haijagi bedune pledge for an eye checkup handak mi khuding mak lakpiraga eye checkup tausi near and dear ones ahana man singsu puraga eye checkup tawbagi damakta sinbiyo handak hujik mak World Sight Day numit mak natraso within a month within 2 months la aga sinbiyo aduga yari makai awareness about blindness and visual impairments is handokpiyo because mid udaba mi myam se more than 75% avoidable amadi preventable oiba ngaktane se akoina khangabadi mi se darkar leitana udana magi mobility magi social impact magi paisa tan bagi economic growth leitana wana lairibado irailana thingba yaba potni
ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯄꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 10ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ